Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponika. District Administration atum pencepater priponsi Circuit House along PMJAY and MMJAY akart kerona jaime kipamanpon. Ceremonial distribution of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana lapen Ayushman Assam Mukhya Mantri Jan Arogya Mati MMJAY sekachilang akart keron ajaime kipamanpon. Lason Sidipu Circuit House Conference Holalong ada porpai crazy apor malong pen pangcheng ponsi alohiaman pen kachetongdun Dipu LA MLA Vidya Singh Ingling lapen Karbi Anglong DC Madhumita Bhagawati ACS Anparta Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Health Department Joint Director Anparta Beneficiary atum an chetongdun Halapu MLA Vidya Singh Ingling pen kaning jepon ke labangso Ayushman akart keron pon lake lumbajong apharman aphan kado kavi paksuri isi a beneficiary atum aphan ron pon lo anparta jong si kavilang atum selamji pulote Joint Director along humri damlote akijoy pen selamji puta jaipon anparta bangso akart ka selam dun edji aphansi choning ripon lo athima muni datum phere meme thetan akiso pen se kachelang ilongji aphan warsai dolo Anparta labang so akart pen ningkan isi along pen lak pho an se ka chelang I awar sai long jila pen aningkan wangsi lak pho ke chelang ilong ver poputa Vidya Singh Ingling pen lamthi jaipon lapen halapu Karbi Anglong adisi Madhumita Bhagawati ACS pen kaning je pon thuke rong arlo kachini nelang atum aphanta kelong tang abang phu atum pen birta kachipi seroji aphan sitami choningri pedopon আজি সাকেৰা হাউসত আমাৰ ডিসি বাইদেউ অর্গানাইজ করেছে বিশেষকৈ আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডটো দুখীয়া মানুহক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব লাগে এই আয়ুষ্মান কাৰ্ড যিসকলে পাব ই বছৰেকত 5 লাখ টকা ট্ৰিটমেণ্ট পাব এজন বুলি নহয় ফেমিলিয়ে এটা ফেমিলি 5 লাখ টকা ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে পাব আৰু এই বছৰ যদি শেষ হয় অহা বছৰ এনেকৈ 5 লাখ টকা গতিকে ডিটেইলটো আমাৰ মানে ট্ৰিটমেণ্টটো কি আছে সেইটো ব্যৱস্থা মতে পাব আৰু ক'ত এই আয়ুষ্মান কাৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰিব এইটো আমাৰ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ হেল্থত আছে আমাৰ ইয়াত ডিব্ৰু মেডিকেল কলেজ কেথলিক হস্পিটেল মাঞ্জা বকলীয়া হাওড়াঘাট এইবিলাক মানে কি কয় দিয়া আছে আজি প্ৰায় 1000 মানুহক কাৰ্ড দিয়া হ'ব আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যিসকলে ৰেচন কাৰ্ড আছে সেই ৰেচন কাৰ্ড থকাবিলাক কাৰ্ড যদি আজি পোৱা নাই জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ ওচৰত যাব লাগে তেওঁলোকে কাৰ্ড বনাই আৰু সেইকাৰণে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দুইটা সন্নিধ্যত এতিয়া আগতে হৈছে অটল মোদীৰ অভিযান 2 লাখ আছিলে এইটো এতিয়া 5 লাখ হ'ব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ যিটো কাৰ্ড পাব 5 লাখ 2 লাখ স্যার আৰু আগতীয়াকৈ বনাই লোৱা কিটা কি কেনসেল হৈ যাব নহয় কেনসেল নহয় কনভাৰ্ট হৈ যাব খাল আছে পাকলাং দামাং পদং লা জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ পাকলাং নক আকৌ নাংতুম দা থানো আপোনালোকে বুজাব এইটো বহুত আছে আপোনালোকে Kidney problem, any heart. Tomonke thipar pik ajok Dholajan LP School sarnung thengpi babrai Lakhaingor ponilip MSC constituency ke parlo choki hola ahawar along aru achikloni phaingora trox siarni Tomonke theke japen ajok Dholajan LP School mati locharli ahem asarnung thengpi ke theke krepen ajok babrai si asarnung avipinlo Bangso tomon thepi ke jap ahut school mate class suti telang lapen laswa thengpi ke theke krep ahut lo charli au somar atum arlosi dolo thengpi ke theke krep ahir kangtang rak ajok ingjir teronpi aramson rongphar lapen chingtho rongphar bangke thom au somar atum aphan aphua long ita achet keklopen ajok areng ahu ke sonang dolo lapen desk bench hei hui sitami kahenopon do olo Lasilo Thanbang, Marine Pangchopi Lapen, SMC Atumpen, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, Education EM, Richard Tok Bilapen Nilip MSC Pobitro Rongpi Atomaphan Tong Sekot Pen Mati Prabjin Pen, Kerapon Japan Choning Ripon. Athila bangso school ahem asar nung athengpi anta tibit cholapsi thulaplo lapenon thengpi ke ba thoraya jok loke thanji aphan adim avedetlo lasila bangso repairing retik ke loke thanji aphan kisung thetan sidolo lasi prabjin pen repairing dapsi loke than thulong da prangji aphan choning ripon nilipen philip tiso Karbi Anglong news
lapen ke tomon arbi ke the pen jo than nili lo than bom hot si men angsong pen boundary baherot athing pi ki thu inki inket ke chu pen jo class than bom osumar mangke atebul asuki long si chingni bom hot si lo charlie bom hot si nang bab ikram lo amatang ke osumar kisuman tumbange bahini bange thom osumar tumhan ke adukta dolo kisuman tumhan ke areng hu solo lapen ke suki table ta ave ikpin no suki table ta ru iklap lo AC board anta ave iklap lo ting anta ave iklap lo non nili tum ja semet ke log ithanji palam ke nili tum matha dam ik masi matha ekdam thek the ik der lo lasi kaduk ave block district lapen kaduk ave EM da nili tum MSC EM lapen CEM kaduk ave phan nang le tum phan nang chuning regular prabjin pen nili tum phan school are repairing nang pavang pi igji phan tapen ke repair igdet pen continue class ko son pen si continue the igji phan lan pen si churu iklo BSA mate boithalang so sports association atum ahin pen longlea puthak mai ke phapon boithalang so sports association ahin pen aroni phai gora troxiar ni wothalang so serdi hun pathua klam auditorium hall along mai ke phapon labang swamai along BSA president Robinson Teron pensi mai charipon labang swamai along ki ongdung ke theki dinga tum sitami chetongdun jasemet labang swamai ki phaponang kok alam theki ke damtang arni pen ke pathik pontang BSA mate boithalang so sports association atum sitami kapre ke pathua klam lason si football cricket hockey pen chenglok ke ongdung field kaselam aphan longli kenang sot pusi serdi hun aklam along bikha pharohini along le rat pen chekroisi adim pek ponlo bon sitame nona bangki ke ongdong arada tum abangki labangso ke pekpon along le adim along amatsi kheti ka choklem amen pen joy pen labangso rat atum pen ke pekpon along le alongsi longle quarters selam lapusi lamthi klangponlu lahayalam ke klang pen kopi ko son pensi ke klem ke damji mapus labang somai ingni ponlu jasemet labang swamai along pen kache kroi alam the ateng pulote labangso BSA pathua klam along komat matsi longle kwata ka selama chetere klap nang pula pen non ke wangje aroni phai thong ke brai si arni BSA along le pun pame pen border mate adui anki drain hut pon chen pula pen majok atum sitami cherai long le pusi president aihin pen pherang ke thengno than pachini pon meeting e phapon ke ko ke damtang deobarani tanil tum che phapon lo apan hasorni il tum so meeting pajut ponon asia ko pini che phapon se dopon lo apan ganil tum meeting che phapon mang ke lanit tum boithlang so BSA boithlang so sports association tum chiri pharo hini do la so chiri pharo hini along le sports along le la bang kisman encroachment do lo sila so encroachment apu thak ni tum pini general meeting ako che phapon sing tum pini resolution en lo jila encroachment ba prabjin pen la alang mama si encroachment ke dobom ke elma la si alang tum man dak pen chetrek nang po pusini litum phapon lo alang litum phan la si alang litum pen chingki chingwai si alang litum chechak lo alang tum la BSA long le ke iripo ang pen ke ja khiti nil tum pu ene non ko ke chiri pharo hini do kusita nil tum kaddo ko ve ke fil tiar pedun elang kisuman khali along le dokong lang la si alang tum khiti biti la ningkan se ka khiti choklem ponji alang le tum ang chohang lo la si nil tum pen singki che than pon si la so long le bang ke alang tum khiti biti busta ningkan se ka phan choklem pon long po pusi nil tum kan sarana tum labang sola ciri paruh ini along le nang litum cipun chen pen la so atam bang se alang litum han pigi le puma mate nang tum la ciri paruh ini along le long pen kom pecet la son la cok pu bang tong nang litum kacikro di alang tum la son kali la pu kali la nilitum la ciri paruh ini ke nilitum aprang ke damtang sorkar atum nilitum han allotment ki bitang do la so allotment ateng ban si nilitum la boundary bang ke la ciri paruh ini asare uphale ta nilitum la tawar bui krido la so bui kri arlo anke ciri paruh ini lo pusi ala so hot mondol tumben tumhan settlement ang pilo nanti pengen ana abang pu tumbang ke labang so ciri ini along le ciri paruh ini along le arlo si almetang along le pota cukuri dela ante alang litum hanan tumuhin kan kupisi la bangkan nile tum recini dunde tu wifi seta pini not bang nile tum phan la so pota nang so peklang la ke komat
tong kecok jelone ahok portalone kalia portalone la si investigation pamesi la bang kanili tum cekroi nun thegi pusi tum porta holder pan pudun lo Tenang anak bang pu tumbang ke खेती kacuklem amen pen dak cupang thai bom po pejo pen ke pota cukuri det la sona bang pu tum dak dupik son ben sinon long le nang chi bom lo ang tum Rongbongkhat Indoor Stadium along Kijutsi Traditional Village Court Seke Kipi Asai Kedengpon. Duarbaguri Constituency Rongasar President Men Singte Rang Pensi Labangso Traditional Village Court Seke Kipi Amai Charipon Lapenki Maike Pha Alam The Aluhi Pachinipon. Duarbaguri Constituency Rongasar Amai Secretary Division Te Rang Pensi Pachinipon Lapenke Aluhi Hamhan Pen Kachetong Dun Advocate Sarthe Ronghi Advocate Dhonison Lekhe Advocate Jiwon Be Advocate Serverson Timung Duarbaguri Constituency Basapi Amai President Sweetie Rong PP Secretary Yunali Ronghang Pis Central Committee Basapi Amai Financial Secretary Rezalin Terang Pi Lapenke Servan Kep Akortia Tum Penang Anchetong Dun Lapenke Advocate Sarthe Ronghi Penko Sonsi Traditional Village Court Aputhak Ke Claim Ke Dam Nangji Mapu Servan Kep Akorte Atoma Phan Labangso Traditional Village Court Aseke Kipipon Aputhak Penang An Chethan Chimun Pedopon Lapenke Duarbaguri Constituency 157 Village Do 157 ang bongpen 118 an ke certificate long edlo lapen 39 village atumta prabjin pen longpon labji puta Duarbaguri Constituency Rongasar Amai Secretary Division Terang pen Pherangke athengno ningjepon Ini rombong harlong new lo daga chitong sare bang aro thong pilang daga chitong do yong dong de rong asar dong si nang chitong do lo de rong bang sergem village council la bang ko dong chitong do lo ato bari village note kosan si doi ma bade aja kom bpc do ma la pende ako kwan insai ni ma king insai ni ma la ya ta kom tak sidami chithan bon dong wa si ato bari bang Tapi sakidam tang hut separate electoral roll nangji pu selam jeda high court pang high erlo pu ate don sam thuri la baso kha la baso village court along lud dundu masar tang lage electoral roll bangge lage election commission da kam suppose la village court में kan chera pata तो electoral roll simarje bangge actually councillor sa odom simar po councillor sa odom simar de la electoral roll ki biyang se seng to ye pulo delang tum seng to ba high court में से order pi pata high court order आते हैं हम claim pi pulo te claim ko ba claim high court में alam kalau la village court में मगे थंग cerap tabi la so kutha ba tapi la person seki ki pi dola ma kapre ko kapre seki pi bangge la jun chikloi jon ta kado kavita mane ani thik lab lo chikloi jon thom bag dolon dum claim tang mon jun chikloi jon ta ani mane ne tum sai ka ve ani an bangge ani pathik lab lo mane ani ada ka velo la nonda seki ki pi phan wang nei pun hang tum do pilang se dani ani pador ne de sai du na sai to do takte dada 26 nong door bor consistency long ka dola ma sara ne seki ki pi da bange no ma ke avelo from thom dolo kijing si dola mara dolo la ben ko para dolo pi rong rong khat dolo si non mat ke patik tang ma ge da door do ni ka do ma ge ave pini last pini ki jut si ani ko da ani ka la tum ching mai tu dolang yang si ni tum ta sa ani asai do pod asa ani rong asar jong si ami thang monit pan baci puji ro monit panggang sai god bang abi ci don rong gusta la bang ini monit jong si alang idom di pulo ti alam rai bang ya pulo bang ini majority alam rai se tek